Pila ganyan card? 125. 125. Nana siya for 50 load. Pila ganyan card? 125. 125. Nana siya for 50 load. Wala na yung ma-expire. Binili na nag-20 sir, pero di siya ma-expire. Pero ang validity ana is 4 years. 4 years. Dugay pa na siya mag-expire. Asa man ni loadan? Ano lang? Dire. Kamuray mo load. Kami tayo. Then 125. 125. Ugma naman mag-start ang kuwan, no? So di na sila mo daw og kwartag yun. Dawat gapon senior o kuhan. Mga WPD. Ano ang katungwa ka ba? Ano ka ba? Ito sila ka. Guys, how are you today? So, natagiri sa may paseo Banawa kay nagpalit ko gift card kay needed na siya every time you ride a beep nga bus. So, starting February 1, moving forward, dili na sila budawat og cash except sa katulong mga senior citizens or students daw. But I think since transition pa man, I think they will still continue to accept payment. But yeah, I got this for only 125 pesos. But na siya load na 50 pesos. And 4 years ang expiration. And also, si ate mag-load rin sa my waiting shed. So, you can just find her here every day. And magpa-load ka. So, wala rin minimum sa pa-load? 50. 50 ang minimum. So, ma-auto siya nga 50 pesos ang minimum nga imong ipa-load sa imong card. And then, it is important na mag-tap in, tap out. So, once you get inside the beep bus, you always have to tap in. And then, when you go out, munaog ka, tap sa pagbalik para mo-deduct siya, auto-calculate na siya, depende sa location, kaya naka-GPS naman sa ang bus. So, auto siya. It is important for you guys to get your beep card as early as now. Kalimot na kong ask until what time si ate dito magtambay, but just visit itong waiting area if you want to get yours. So I think that's it for now. Peace out.